Agajing lakai National Football Championship Sub Junior Girls happening ke Meghalaya Persya ika Bihar. Awapai syagana gajing lakai ke Meghalaya kalamat ika namrem hadin bagala Shah Pynliem kuput Hakhmat ke Bihar Haduh lanon. Haga baga Bihar kali oben tap sau gol haga kela step ban riu gol haga kela min. Agajing lakai Subroto Cup Under 17 Boys happening ke Meghalaya Persya ika DD and DNH. Awapai syagana gajing lakai ke Meghalaya kalakur ika namjob hadin magalala aban Pynliem kuput yaga DD and DNH Haduh Peulai lanon. Haga baga Meghalaya kalayo ban tap si peu gol haga kela step bat khat lai gol haga kela min.